Mina ngile movie kuthiwa wrong turn upart 1 hayi lamanye amapart upart 1 wakhona into ekushekelela ngembazi ukhona ukhala uzushelwe yizwe. Mina ngifuna lo muntu lokuthiwa uyagoloza ekhaya ube kuthiwa hayi ayuyagoloza njengoba sedla insango nje thina siyamsaba mletheni la ke ngumkhombisa mina umbelesela kuze kukhale ngisho nina khala ngisho uma wakhe ekhala ethi ungabisamshaya ngendlela engisuke ngikushaya ngakhona mina kulayeza ngubhekise phezulu yeso ulusabheke phezulu uqileza ngogqomo lesifubeni uhlanza bese ngibeka ihubhane la qhasha ulimi lami lo hlala phansi kuphuma amazeze emzimbeni kuwe tshela phuma amazeze ebaleka amazeze athi sikasibone nje qhasha amasosha omzimba tshela bamba inja yakini leni ithembeni into sport uthi yalumana la ngikhathela isikhathi eside lapha ngaphansi kwembambo la ngishaya ihlanya hambe yohlanyela komunye umuzi okuthiwa ikwanjokweni ingasabuye ekhaya kini tshela ngisho into nencenga nelandi ingabisabuya ngendlela engisuke ngikhahlele ngakhona ngisha endaweni eyodwa futhi ngebhozo lelo amasosha elibrown tshela mina ngushaya nginifica phakathi mina nihleli ekhaya kini ngifike ngulande khona phakathi nihleli nomndeni wakho konke omalume bakho bonke babuyile tshela mamfika mina ngifike ngithi yes nifunani la ngigibele phezu kwetafula la kini elide lendlela kulona leli khithi umuhlo ngigibele kulo ngikhahlele konke ukudla kula phakathi etafuleni ngisuke ngithi khamisana nonke dede lo uqinisi lomsuzo oka 2 hours ngisuke ngiyongena ngale mabhodweni ngidle ukudla kokini ngicede lapho ngathatha futhi amabhodo ngihambe nawo ngojike esigangeni engabe bikho futhi obeka umbono ngalokho ngenxa yokuthi nje iwar against horrorism into engiyithandayo mina kushaya isikhathi esithi ngishaya ukhakhayi mina lo ushaya ukhakhayi uphuma ngaphandle ushaya uhlanya yolamela esihlahleni isikhathi esithi ushaye ube inzulwane ukhulume ngamasayini ngikubelesele tshena shaya nomlomo ube ngaka kuba kathatha uhlatshwe inkosi ezinyosi ngutshena shaya udabukelwe ibhlukwe phephethe mina uhamba ohlala ku N12 uthi ekhaya nosabuyi tshela mina ngigibele kwithanki uyabo ithanki lena amanzi uJojo tank ngigibele kulo mina nawe ngibambe kamawashing ngivule lesi sivalo lesisimnyama ngikuxisha phakathi ngekhanda silimpintshi ikhanda lakho ngenkani uthi umusu utheka nje ikhanda liphakathi bese ngidedela ugqomo leli thambo lomtsintsi ushaya uyongena phakathi emanzini ngakusasa abantu bayaqhama abantu bezokha amanzi bakuthola uyakhala lapha phakathi uzochaza ukuthi ungena kanjani sengasekho mina ngulaye tshena